But just to let you know, well, I need to clarify some things. You know, some people, but some people, I forget what, you know, I don't, okay, if you book or positive, you're vibe. Okay, if you are positive, because nothing works better negative tattoo. I'm fight comments leanga. What utileva ai the comments at that negative is ngo sa post po sa video. Kanga ka PS because that lango mate tasi manong yeris wow. And the thing is, please, I'm not coming here to support anyone. In neutral videos, or content are your education, my community, or connection, or community, my education, students, education, teachers, education. So there shouldn't be any negativity. You go Congo content. Or the mela lele of it what? No, umale for no nothing. Yeah, I hang me aqua. Yeah, is staying Langi. I think Langi will be making an article soon. I don't know, whatever, Politala Muela Langi. Langi de Soma. So we had an interview with her. It came in the Fanga solo, Walamalama Fahi, we are the Tanga. But don't go to send Coconga, no, it's a Umarifono. The children of the Tiro, I think I so friends, so Fanga come my king, Yokama King, Paul VI, or St. Joseph, or Noah Sala, Flea Lily, Le Pamela to Fanga, or my king, yeah. I was trying to look for them. You may have said, Mako fellowshipping came during lunchtime. Yeah, come more MLOC King TV1. Yeah, crap. Tell me, what's your purpose of like crapping me, if I mind? Can you just like explain more about on live wing ile na wala umeng fine wing ile sa noanga ali pale mia sa faile aso matu fono tanga le fa pe ai ile mele of mai fa ya onga mai fa fu if I no nice, no, he didn't say that family mole. I'm not defending the Prime Minister, but I'm trying to maintain the positivity in regards to education. Family mole. In every word, every phrase, na fape mai au mai ole ato te tilo le malo le toe au mai te tonu faya o nga mai ni sila Australia ya like pisiko mai America ona ole tamu fainga ole literacy. Yes, I agree. I went to like koki kilo file ile channel file popo I don't want to topic channel file popo post no wa we avele na amata na expose ifaya o nga mai fafo ile preschool malua termina faya o nga lo my so called mom, but she's actually my auntie nga racing faya o nga le moenga and more exposed during my younger age ko alu ko ka ko no malilo tina tolu fatsa sanga lima sanga no faya o lo matso palang yung falsuwa missionary faya o nga matso preschool ya o nga preschool ta mai initia ta mai o faya o nga Mr. and Mrs. Phillips yo le muenga ai ko mo mai isa mo college ya Mr. and Mrs. Phillips. I think Mr. Jacobs and Mrs. Jacobs as well. O vaenga na mato wala fata si film to fana mato wa onga preschool. You know, coming from Quages, Quebecs. I was exposed to English at that age. Oh girl. Lula ko kanuna. E ko take wait. E ko ande fa marosia wi kwa. Ye mo tole lo fa sa mo. Yan nga.
o le winga na o fa mtalanga o po sa no anga sito ye ina e au mai tangata a le mana ia o te sa wa o ngai abele o lo fa ya o nga maps le yen form 3 ma ko nga o ngai form sile ya o ma ko years nga o ko sa o form 3 o lo fa ya o nga library o le mo ko ngo ya mo reading something o ngale o nga yanga abele ma ko library o lo fa nga maps o tama lo mai Iran o le tama mai Iran o ma ko fa ya nga maps o ma ko fa ya nga science o le kama mai Australia ngang mangi ya ne coming from kwa lo ki sa mai ko ya le o ngang kama ki le fifi o lo ngang kama ki vai vasse vai me nga vai kan o piwa o nga dominates delicious. I saw one and only from Fale we with the whole of Fale lilinga o word sida kasa wili mga ka friends yung o la ka worry nga sa yung may kami ka confess sa ka friend mo mo sa ka friend ya eso ang yung kenye pa pinga mo sa ka friend kami nga pushes yo may fungo ele mang ngayela si friend nga magumaya o vai base nga na fa ilo friend yung malula ko mo ka friend fo ko concentrate la yele base nga na le ngang English may ale morning ikaw le afternoon si mga wakalu fale ya vele ya so yo silong kakialu ile base nga samon fo ko ka falo nga sa pasamo but the rest of the classes it was taught and delivered in English. Yes, ya ba di ano do ka faano ngolongo nga ba kan until umali form 3 form 4 wala ka faano sa iba nga le map speaker Cobus Bond ay pero English at dominate sa kamakilay fifi intermediate o bi pahal de kula ko smart and plus wala ko wakilele scope le ha ngoli nga wako ole fifi intermediate ayo mai so mad especially nga o le fale halil de hulo fale halil nga o ko kasi nga o nga abel imagine you can mean ole le ya o so plenty fale halil in abelishes I was looking reaka my god one may swallow about some le o pasaya abel ya so ya